Case ki batamai ki bang yo mentakasni gilong nyo fulai wat na kini nyo fulai apo East Coast Hills ki dan san phukandai Armed Forces Paramilitary Forces nreu pat kiwe san fulai West Garo Hills Qatar Armed Forces Paramilitary Forces South pat kiwe pra North Garo Hills iwe but West Janta Hills iwe ki case ki banong active haru mentakasi gilong Ar-Hajar Sispa Ndrif Khanda wadna kini si hajar Sanspa Ndrif Khanda ki dan po East Coast Hills pat ke break up begini po East Coast gilong aspa sampusan ki dei na po Armed Forces Paramilitary Forces but si hajar laispa arpusau ki dei na kiwe West Coast Hills Katlai South West Coast Hills Nreu Ribhoi Sispa Lai Kupra Padna kini Safu Ar Kidei Niki Armed Forces Paramilitary Forces Pat Khandai Nreu Naki Wei West Janta Hills Chifo East Janta Hills Aspa Nyopulai West Garo Hills Sispa Ar Khandai Padna kini Nreu Kidei Niki Armed Forces Paramilitary Forces But Nreu Ar Naki Wei South West Garo Hills Khatsau South Garo Hills Pra East Garo Hills Sun but North Garo Hills South case ki barkawa mentakasi gilong Khatsan but na kini Khatsan Nreu gidei na West Garo Hills South gidei na Ribhoi Lai gidei na South West Garo Hills but R gidei na East Janta Hills but baru kibar kawa mentakasi gilong hadu mentakasi gilong Ar-Hajar Sanspa Ar-Kunyo dan yui bakhlat bangilar kuat mentakasi hapo East Coast Hills but baru ki bakhlat hadu mentakasi gilong Lai Kunyo san phukandai kidan hapo East Coast Hills but nakini ki san phukandai Nreu gidei di Armed Forces Paramilitary Forces South Fra kidiki high risk contacts R kidiki health workers but Lai kidiki returnees West Garo Hills Qatar South kidiki Armed Forces Paramilitary Forces but Pra kidiki health workers North Garo Hills Iway they returnee West Janta Hills Iway they high risk case ibakhlak bangina kentiu mentakasi kapoi selai penyu keketeng tu jadi jutika gosh South Nreu Snam kata kenthei di basong basa upper jail road di refer ye ini patient now Woodland Shah Nazarat Hospital hat prakarek but for Nazaret he admit kapor tangstep kat kendai terik Ar-Hajar Afo iklat no haka kat kendai terik Ar-Hajar Afo hakapor Nreu Afo Jamir 6:20 PM iklat nagi down COVID-19 with severe anemia with thrombocytopenia with cerebrovascular accident kata kani boy kiong cerebrovascular accident kimpat dikena kila query mark nomor 4 la menpendat bagi investigation ya klat no patient mentah kasing yo kani report napo negrams idan ini inopang ibu katengi Timoy Sharma Safu Prasnam Garta Shenrang ibadai basong basa po Tripura Iwan sport migrants kum ke emergency case haka phatare September Ar-Hajar Afo but
kila admit ia ko hospital namar idon ka jing stom ban penher mesim but nang ta ka buat sa ka jing bam tibreu tes i namanta COVID-19 but kilap by long positive Nrai ila khat no apa haka khat khandai kare September 2008 haka por 3 baje janme but declare i haka por 3 janme